Mr. Zuma? We're not able to contact him. Yes, I'm around. Moporesidente wa peleng Jacob Zuma o tsweletse pele ga kgorotsheko la mathomo ga e sale a tsena kgolegong. O golegetse go tshela taelo ya kgorotsheko ya molaotheo yeo e beng e mo laela gore a iponagatse pele ga komišene ya Zondo. Ga bjalo o nyaka molato wa bomenetša kgatlhanong le ena malebana le dibetša o seke wa sekelwa go marangrang a dikgokaganyo. As we sit now, my lord, it cannot be denied that he is handicapped or his rights in terms of 35(3) are violated or limited, to put it mildly. Baemedi ba gago ba semolao ba ngangile ka la gore tokelo ya gago ya go ba le tsheko ya go tlhoka bosodi ya go gatakwa ge e ka tswela pele ka tsela ye. Ba dirile kgopelo kgorongkgolo ya tsheko ya Pietermaritzburg gore molato o šutišwe ka dibeke tše pedi go ba tše tharo. In the past, as I've said, there has been an attempt to mutually accommodate each other where postponements were necessary. Postponements has been granted by agreement between parties. And it's quite telling that when Mr. Zuma is incarcerated, that the state would insist that a plea that may result in his acquittal should in fact be debated in his absence, in his physical absence, outside the courtroom. The accused has for more than 10 years taken every point in the book to avoid having his day in court. He desperately seeks to avoid answering the charges of corruption, fraud, and money laundering made against him. He raises objections again and again. Ge katlholo e ka ba ka letlhakoreng la Zuma kgato ya go latela motlha a tswelela gape kgorotsheko e tla ba gore motšhotšhiši Billy Downer a itokolle molatong woo.